याड करशीतो जेजूच्या जिविताचो जेजू जल्मान येतोच वाडोन व्हडलो जातोच तो 30 वर्सांचो जेजून सुरू केलो वाव आपल्या मोगाच्या बापाचो कालती रावोन बापाक सोदा काल मोग केलो आपले पोरजेचो 40 दीस वयता जेजूक बुलोयता करूंक गुलाम आपलो राजवट कित्याक देवाच्या राज्याक फूट घालूंक सोदतालो फातराचो उंडो करमू सोयतान जेजूक बुलोयतालो उंड्याच्या वरवीं मनीस जियेना सोयतानाक जबाब दिलो उपासांचे नियाळ्यार खुबशी कोण मेळटा संवसारांतली क्रेस्ताय बारावन आपल्या बापायक सदां स्थिर रावता सगळ्या ताळण्यान फाट करून आपल्या पोटाची भूक सोंसता जेजू कोरो देव म्हूण सोयताना गमतकूच सोयतान भिवोन धांवता जेजू सोदान उलो स्वर्गार वचपाची वाट आपूण म्हूण सांगतालो प्रमाणीकपणान बापाची कोशी पोरजेक शिकयतालो पिडेवंतांक बरें करूं मेल्ल्यांक पासून जीवन कोत्तालो जेजू देवाचो सोब बापाची खबर सगल्यांक सांगतालो आमकां पातकांतली सोडो 3 वरां उमकोडलो कुर्सा बापा तांकां बोगोस कुर्सार रावन मोडले खरेंच जेजूकाक रुचा मन्नाचेर चोयत वेले दाखयलो देव म्हूण पदवेदा तिसऱ्या दिसा जिवोन जावन 40व्या दिसा जेजू चडलो स्वर्गार 40 दीस आमी उपास कोत्ता फकत कुडीची सोसून न्हिदू काय मेळ्ळे पूण आदार तोच आमी आमचेरूच येता कुर्ल्यांनी कोरो उपास करूंक जाय तेन्ना फावो जातेलें सूख भुकेन कोरण्यांनी जेजून उपास केलो आदारी नासतानाचो